Mi Pau Biang ke Kerteng Jong Un Neymar. Hadin baulaan penjab ya ke klub Santos yang bakal gol ba uyok tep hakam menit ke bapra pesau. Lapelong ya ke klub Santos ban job ya ke klub Flamenco Dave lanot gol. Ke klub Flamenco Dave ke wen ke klub Baklanbor ha ke series A jong keri Brazil. Menta ka semoy kala job hado pradli jingela kai dak bayakai lai teli sharem ar teli. Ban bat akledo ka me yaken point da ar penyo point. Henry don lai teli ki klub ki bayo ar penyo point. Ya ki badon hakardan ke ar bat ke balai. Habo pai kendiat ki kana jong Neymar kumurang elekai bakensai ba remdor tam hakapertai. Haba ke PSG ke soy hakador arspa ar bilion euro na ke klub Barcelona. Dan Suns nembau don bat ke klub PSG udah job ya kali cute one bat poiro shadow ke final ke UEFA Champions League house nem arhajar arpeu. Henry ke PSG ke lawan tak kerdan ke bar hadin ke jing sharem final ke klub Bayern Munich David lanot goal. Bat house nem arjar arpulai arjar arpusau ke klub PSG ke ladino ya Neymar ke klub Al Hilal hakador ke kendai penyo million dollar. Haga jingdan jeng ubat ke klub Al Hilal Neymar ula ban mi medan tang nyau tuli ki jingale akai banyak tep shikol haga AFC Champions League. Henry walada yo ban mi medan haga Al Hilal Henry penban udang job ya ke Saudi Pro League ke jingla ki waipat ki rangale kai banyale kai ba. Han ke klub ko jing mensau kulaban ya Neymar badu klemla ban yale kai bon banai hakan ni ke klub. Ke klub Al Hilal kalarai ban pungkun no ya ke kontrak jong Neymar. Henry ke klub Santos kalarai ban soy no ya nu rangale kai ba pau ke Brazil ban manra sekan ke klub ke ba usdang ban pau naduk ke por ba udang ren. Hakerta ke ba live ko Arsenal Duna ki klub bapau ki bakwa ban soy pat ya Neymar. Namar ki yo iya kalaway jong Neymar bon sen hi ungan pej ha ki jing man sao. Nang kata daw Neymar ula jed biang ke klub Santos ke klub ke bau pau nadok ke por ba udang red. Daga jing kwa ban penjob ya ke klub Santos shua ba un syong thai naki kam jingale kai football. Shosho kat kum gijing yo jing tip haden ba Neymar la penyaso ke klub Santos ula kamai kum ba shikro point sausan ha ke shibenai. Shosho haden gijing wan ban penyaso ke klub Santos haga jingale kai jang ka Polista A1. Neymar la mi medan nyau tuli gijing kai ban yo tep laikol rungkan lai tuli ki assist. Shosho la mi medan ka wei gijing kai ka Copa de Brazil Henry klem yo ban tep gol. Nagisan tali gijingla kai ba umi medan haka series A jong keri Brazil luyo tep shikol bat uyo ro ka wei ka red card haka jingla kai baladep haden ba persyang ban tep gol dakakti haka jingnya kun persya ya ka Botafogo haka gijingnya kun ka klub Santos kala sharem dai wei la not gol hakmat ka Botafogo de perlakin neki dai ki kana ki ba kendiat syapang Neymar jingkwa jang ushua ba un syang thai de ban penjob trophy ya ke klub Santos. Kita hadap menyakan doa ke waipat ke video. Kublai Shibona.